วันนุ้ยกำตินาคุกิจาเตหอโจเซนบอนชาววินนิลาพาLUNPU Octoberนิสิมสอมเลนีสันเดย์นิโคอินจงนิลาทุโซงไงกิดหิตทุโซงไงตาวหิตUnited KUKI Liberation Front Uklf on October ni sim som lekhat zani Saturday ni khuchun Nscn General Secretary Muivah lim nein lekha khadan sodo vin Muivah na pin namun somdal khusung vilna agani na dinga chun Uklf on sangta limu hidanin jong phongdo vinahi Government of Manipur le phai cham mi hon chuchi Muivah in achen na somdal khusung building agot cho ana do dal jing zeu vin Muivah na pin na khusung na vil theipon chuti a melei hon Muivah somnal khusung vil na neiding azada ziuchun mi min ko zanam khat jong na belotan hitin Uklf on phongdo vinahi Muivah somnal khusung ong phazia zalenam ki ka ki guizopna ahat be cheding akinep naw phongdo vin Muivah ni chi visit hong bol hin thinglang mi ho ki ka tun sora chamner mo na hin pin do sa te hen tien pathin hinga thum jong nei vin hi Muivah le ensumi te ho adam theuwa ki pata akimu tu theina ding vin song Uklf in adei sa naw thu ho phongdo vin hi KUKI National Front KNF Founder President Nehlun Nikho October ni sim somne ni tu Nikho chun Martyr Cemetery phai jang muna alhan muna chun asom thumle ni ve channa athi Nikho kingon chun amang vinahi Nehlun hi sangkhat jako somale sagi kumin Sadar Hills gamkai khoripo khosonga ne pingen KUKI chate adinga gamtum KUKIlen demand sata hin chi pijing layu vien wangserum ta in mod bung khumna achi sa October ni sim somne ni sangkhat jako som ko le thum kum chun Indian Security Force ho khuda thina na tuina hi Nehlun in an sei tu chengkhat kain sumi sangin KUKI National Front KNF kangai lu joy KNF sangin KUKIlen kangai lu joy KUKIlen sangin kanam mite kangai lu joy tin an sei na hi Nehlun hin gamlenam ngai lu na zala alai sit hin khu na tu do hitai Himfal ko pisung ke Chamthu Assembly Constituency hupsunga Congress Party hon BJP Party ho suhla na dinga All India level a campaign chila pio vote chor gaddi chor campaign cho an chila pina wachun Lok Sabha MP bimol ko examine BJP MLA ho chungchanga selisa na nei na hi BJP MLA hon Manipur State sunga popular government sim do na dinga New Delhi khopya kalso na wa alol thin lo naw chunga Lok Sabha MP bimol ko examine BJP MLA hon so salin BJP MLA hon BJP party hin dal ha chiwa amai ho akito muwa za cha sa party dang ho hin beldiu hitin ama pan phungdo in hi Manipur State BJP MLA hon Manipur State sunga government sim do theina dinga phalna central leader ho hinga ga thu mucho za cha ta hitin jong sebe chule ama pan sebe na Prime Minister Narendra Modi hin aki heading cho India gamsung pumpi adinga Prime Minister khada hin BJP ho ading bova Prime Minister hi poitin ama panan phongdoin sule Prime Minister Narendra Modi in Manipur mi ho chumbol he jingetin jong sebe vote chor gaddi chor hi Indian Constitution ven bit na ding le democracy ven bit na dinga Congress Party hon India gamsung pumpi ho ma achi la pio hidan thu ho jong ama panan phongdoin hi Manipur ex Chief Minister Okrami Bobin jong holim na ananein Manipur State sunga Congress government akitundo masangsin Manipur State sunga chamna na mona umpunti tin aphongdoin BJP party hon Manipur mi pi ho hi achumbol he jingvien mi hi mid in jong amupo vitin aphongdoin hi Prime Minister Narendra Modi in Manipur mi pi ho anui sin hlepla dinga go in angai lu be akisain development works phabe pi a paisa phabe pi a hlepla dinga go hitin jong okrami bobi in sebe Sule Okrami Bobin sebe na chun Manipur Civil Secretary jong hi Congress vai pulaya tamzo 70 to 80% zo san hitan furniture ho zone ki zo sa hitan Civil Secretary sa na dinga Planning Commission hon 10% bo ato hin Congress Party hon Civil Secretary sa na dingin loan khat sa jing jong kanala po vin ahin la BJP Party hon Civil Secretary zo thing na dingin loan tam ta allow vitin thimo chanin hi BJP government in state development works for minin loan tamta dangka crore sangsom ni wal alaw vin hichi thil khota khat cho hitai tin jong phungdoin hi
BJP party ho hi Manipur mi pi hon lesson pi phat hi tai tin okrami bobi na phungdoi na hi chule Congress party hon government ka hin sim do wa hi le gampam mi ho zo si jong ki hol do su hi la agam sung si wa kinung solding hi wetin okrami bobi na phungdoi na hi chule Congress MLA ke Ranjit in aseina chen BJP MLA hon government sim do ni dinga BJP Lubuh ho central leader ho hinga tau sang chen Delhi ko pia chen press conference in bolu hen lang BJP kadal hataw vetin phungdo zaleo amho adinga phazuding hitai BJP MLA ho hi amei doi thei le jing vin BJP MLA ho Manpur gam sumi pi hon ho sitting ole za charum le jing ji etin jong ama pan phungdo in hi Manipur State Government Noya Cabinet Minister Lui Jayanta Kumarin Asena BJP MLA ho cho mi pi ding gela Delhi ko pia kalsong hi po vin aung hlong ding sang ni le som ni le sagi kuma assembly election adinga sumle pai hol le ache hi bo vetin ama pan phungdo in hi chule ama pan sebe na BJP NPP le RPI athawale ho hi abon chawa NDA hi che vin thakhat che hi vetin a phungdo in hi Manipur State songa gali tolji a aina loda tha gal jam ho hi government in meite IDPs meile gal jam ho chule KUKI IDPs KUKI gal jam ho tia head u hin chuchi chungcho na chun thado gal jam ho tia jong head hi na dingin thado in pi Manipur tia tia kiloi khom hon Union Home Minister Amit Shah chule Manipur Governor Jay Kumar Balla chule Supreme Court in committee and sim do committee chairperson Justice Retire Gita Mittal le Manipur Chief Secretary hinga thado galjam ho Manipur pulamam ho le relief ke ma ho cho thado IDPs tia head hi na ding vin TIM hon nge na lekha memorandum apelu du vin hi chuji thado IDP so cho thang pin insan in omu vin na to na tham ding nei po vin gen the he so ta le vai chate en omu vetin TIM hon phungdo vin hi Government of Manipur le Union Home Ministry ho ki thua displacement certificate isu bol na ding vin nge na bolu vin chuchi thado IDP so chen relief thil ho amu diu dol zo siu chule in lo ho sa phat na dinga amu ding dol ho zo siu sule compensation za chum ho jong mu sa hi na ding vin TIM hon government hinga nge na an pelur vin hi Gaza Strip gamsong gali tol ki chainwa administration ve holding vaipo tha ding sim do ding gur hola chun Hamas sinui mi ho pan sa pu vin hi Palestine vaipo ding ho cho amin ho jong su to sa to bangin akoi taw vin hapta kit sungya ya Gaza Strip gamsunga vaipo ding ho cho Egypt pan la noya sim do te ding ki go hidanin jong ki seye Hamas ole muslim thingloi mi fek chon chum hon Gaza Strip gamsunga vaipo tha ding mi som li ho min hin pelur vin chuchi mi som li ho la chun Hamas sinui mi ho mi le sa khat jing cha jong apang pun hi Hamas sinui mi hon Gaza Strip gamsunga chamna ding anum taw vin agal man cha ho jong mang chata lo ding in aseu vin ain la Israelian Hamas sinui mi ho chong agal hin bol ki do wa hi le chuchi agal man cha ho cho avela aman cha ki ding vin phungdo vin hi Hamas sinui mi hon agal man cha ho surrender bolding wa ki sei cho Hamas sinui mi ho nom hi hilovin mabana iti hung ki ho thla diu ham sei the hi poi Israel government to Hamas sinui mi hon jingni ko monday ni khuting le sungkul tang ho ki le to ding hitaw vin Israel mi ho lam to ding chun Israel government in ki gun tup na na sata nei taw vin hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu cho Israel mi sungkul tang ho lam to ding in ki go sati min ta na hi Egypt gamsunga Gaza gal chung chang thua chamna ki sim na pang ding in US President Donald Trump in USA President Donald Trump to Egypt President Abdel Fattah al-Sisi in India Prime Minister Narendra Modi tep na bol hon do kilon chun India Prime Minister Narendra Modi jong chuchi chamna ki bol na peace sabina ga pangding hitai chuchi chamna ki seina peace summit cho Egypt gamsung saram al-Sheikh khopi a jing khu monday ni khule chi hlading hitan Vanoya gam somni wala kona gam vai puhon panagala diwahi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha